di samping kegiatan Kakuping Kabupaten Mandamu kirang kompan tos lalu resi yang adanya segala tos berkata di kubu balik di payung luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di samping kegiatan Kakuping Kabupaten Mandamu kirang kompan tos lalu resi yang adanya segala tos berkata di kubu balik di payung luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi takut anu terjadi yang bergila-gila menyasalkan mabok jeung si bapak beneran nah untuk apa?